gentlemen, welcome to the Titaganga. The place is in Kabupaten Kerang Asam. Kerang Asam is very, you know, yeah? Joh. Joh. Yeah, okay. We have two telaga. We call the water pressure. Water pressure. Water pressure is the water pressure. Artinya apa itu? Itu what mean water pressure? Pak, iya segar itu. Pressure, water pressure. Iya. Water pressure, ya. Water pressure, ya. Oke. Ngerti. Pura-pura ngerti. Oke. Fish and chip. Mas Makelo saya ngajak kamu lah. Awal kamu lokal fish and chip. Saya bayar Anda jadi You know you have a fish and chip. It mean mudah. Mudah. Bisa Jukungs. Jukut kangkungs. Yes. We go with the family ya. Family. Family foto ya, family foto. Family 100. Chalese.คนไม่หายเลยแขนขาหาแล้วมาแขนหาเลย You know we got the water and bring the waterเลย bukan tuh mereka aja dah mungkin. Man susut ini, Piot. Man susut. Biasanya mana? Kami harapkan kepada anggota BNN Karangasem, khususnya dari kasih pencegahan, agar beliau ini direhabilitasi. Mumpung ada program rehabilitasi gratis, kami secara sukarela akan mengajak Bapak ini ke kantor BNN Karangasem. Ada Piot. Sopen dia. Sopen Piot. Apa nesap? Bungut nih jai. Banyak ternak ikan Pak ya? Terpaksa Pak ya?